Horas, selamat pagi. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panurang sogoton. Malasuhur, boy isesehan nami na siyam use marhitehon ni rigapan siganu pari aima ayat harian batas sadarion Jumat tanggal 24 September 2020 sada na tersurat bani buku Pesalmen bindu tolu ayat 4 na makatahon tapi hamdo Jahoba gatar baku inggot hatunggungon kudokam si padirgak uluku totu pusok tumang do uhur janah rado mambur iluh tatene anggo niombahta papusok uhurta selaku orang tua. Ahamana boy ibahen hita anggo nyombah na ilobeta langsiat bani hata janah na lebih parah ni use ihur hondo use pakon hosahta. Bapenang bani sogoton pengalaman ni Daud ibagihon hubata sonaha iyang sangga iyayakayak anak ni Absalom nasihol membuat tahtani atape membakuhon paratas ni Rosi sihol mangago hosah ni sandiri litundo Raja Daud hudolok jaitun erik tariluh janah tertangis bani haganupan pambahenan ni anak ni Ai janah marhitehon ni Pesalmen onma boy ididah kita sonaha Daud tertangis irik martonggo tertangis irik homa mandoding janah tertangis irik komani iya porsaya bani nebata sada hasaksian haporsayaon na luar biasa doon na ibagihon Raja Daud hotongah-tongahta namin napatut do iya marah iarap konni anak ni gabi harohan malas ni hurbani tapi balik ni do usetene naroh hubani lampitah papusok uhur ni tapi anak ni sendiri pe sihol membuat hosah ni tapi pardiate hita ahado na ihorjakon Daud sangga ibagas pusok ni hurai sangga ibagas na tartangis ay iya porini PHP anak ni sihol mangago hosah ni tapi anggo uhur ni Daud tetap do dopak Jahoba ay maase ibagas sada keyakinan na tuguh ia makatahon hamdo Jahoba gatar baku inggot artini ay ijon Daud sihol pataridahkon bahasa itonga-tonga ni tantangan na borat apa partangison halani pangayakayakon humbani Absalom ay tapi langgabi mara iya langgabi hamarahon na ipataridahni dopak anak ni ay tapi boy iya tetap tenang ilobe-lobe ni naibata pengalaman onma Bapak Inang nasihol membubai hita bahasa Daud manaksihon utongah-tongahta ketenangan pakon rasa aman hadameon na ihapkon ibagas uhur ni ay marharohan humbani nebata janah ididani do ibagas na masa ay bahasa tinggil do pinggol ni nebata lahu manangihon sora dilo-diloni jana ididah Daud do bahasa marhorja do tetap kuasa apa habujuron ni nebata natotu ijon ma Bapak Inang
ibagas parguluhanta nasihol malakah kita bani horjatta sa ganjang niaryon si pardete hononta piga-piga pahara na parlobi porini PHP idok pa konhita gok biar atape hagobiron guluh taon baik ay halani COVID-10 tapi maningon boy do humanihita songon Raja Daud ay bahasa ahana boy mambahin hita gobir sedo lambin mangalay hita ase lambin daw humbani ne bata tapi ase hagobiron ne do pak kon hita ibagas parguluhan taon lambin mangujur hita maay ase roh kita tarolos hubani nai bata napaduahon bapainang maningon boy do hapeni ididah kita bahasa ketenangan rasa aman hadameon ibagas guluh taon roh pitah humbani ne bata pardiate kita sonahan namin patut sahala orang tua mangarap anggon yombahni gabe harohan malas nyuhur do hubani tapi balik ni do na idopakon Raja Daud tapi ibagas persoalan ay ididah Raja Daud porini pe sortalini porini pe paratasni lang adongbe tapi tenger janah posdo uhur ni Raja Daud bahasa hatunggungon na tongtong hatunggungon na sejati adong ibagas hatunggungon ni naibata ay maase barani ia makatahon hatunggungon kudoham artini ay lang hatunggungon ni selaku raja na iparayak ni tapi hatunggungon na adong bani naibata sonai ma iya asiboy tetap tenang mandopakon persoalan ni ibagas parguluhan ni janah maningon pakkedo humani hita ididah kita marlajar hita humbani Raja Daud anggulang hubani ne bata hita mangadu-adu hubani ise use hita mangadu Bapak Inang ay maase porini PHP ni buhay hagobiron ne dopak kon hita ibagas parguluhanta dingat kita ma pitah hubani ne batado hita mangaduhon haganupan holso sonay age borat ni parutolo ne dopak kon hita ibagas parguluhan taon janah naparpudi sakali Daud sihol manaksihon lambin roh guguh ni tekanan lambin roh guguh ni musuh ni sihol mangago hosani tengerdo uhurni ijay ma naibata paluah konsi artini ay naibatado nagabe gatar bani naibatado nagabe si panjagay naibatado nagabe haluahon janah naibatado napadirgap uluni itongah-tongah ni persoalan rossi hamaholon apa pertangison nedopakon ni ibagas guluh ni ay maase na perlu hape si pardete hononta bapainang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus hape parutolo nedopakon hita sa ganjang niya reon ulang ay mambahin hita lambin ganggang humbani na bata halani boydo ay gabe trik gabe boydo ay cara gabe boydo ay metode ni sibolis laho manirang kita humbani na bata ase maningon pakkedo kita rado persoalan ay roh humbani ni ombata rado persoalan ay roh humbani hasomanta tapi pakke mahita ulang sopat ay ipake sibolis laho manirang kita humbani naibata halaniay tetap ma dingat kita naibatado
nagabe sortali haluakon bata, naibatado nagabe hatunggungon bata, jana naibatado naboy mambahin totap dirgak ulutta, adong percaya diri bata, bahasa ibagas persoalan nedo pakon hita bani parguluhan taon, nebatado tene natotap gabe benteng bata, batar-batar na tugu, ase boy ibagas tengir niuhur hita, makorjakon horjatta siganup ari, ibagas pakasomanion, panramotion, apa pangurupion na humbani na bata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombakon uhur nami hubamu Tuhan. Gok ibagas malas niur hanami bani panorang sogoton. Halani ipaikat janah ipasirsir ham tongon haluakon apa malas niuhur ban nami, bahasa songon cuak-cuakmu Raja Daud, hamdo tongon Bapa nagabe sortali haluakon ban nami, ay matongon na ihatengirhon uhur nami, ase ibagas sa ganjang nyarion bani ganupan tanggung jawab nami, ham matongon Tuhan nagabe hatunggungon ban nami, sortali haluakon harohan ni malas niuhur ban nami, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, calo hamane Bapa rapakon tonggo namion. Amen. Horas mahubata haganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marhorja mahita irumahta atap bani yanan ijape hita marhorja sadarion. Shalom.